الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عبادي الذين اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Alimlerin terbiyecisi olan Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga hamd senelerimiz, yeryüzüne rahmet için gönderilgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e umul türlerimizden çıkan salavat şeriflerimiz erişseydi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli Müslüman kardeşlerim. Cuma günümüz mübarek olsun. Bu günlerde ilimizge, cumhuriyetimizge, ailelerge gelen zor sınav bizni barışığa, hafaga saldı. Elbette biz her birimizde zayıf adam olarak olarak bu hallerini, yanlıklarını, şumulanıp kabul ettik. Ama biz mümin Müslümanlar nege gene bulsa da Allah'ın rahmeti kim bulun, onun ruhsatı bulmasa yaprakta silkinmevin, turmuşumuzda bulunan naşar nersenin de, yakşının da barı kudrat iyesinden kilivin anlarga deyiş. Bu biz iman getirgenlerinin birisi. Biz tekkillerimizge bulgan her nersenin Rabbimizden buluğuna işaramız. İman, ul mümin kişisin mümin olmağışıdan ayırıp durağın en mühim düşünce. Bugün de tılgasız vakitte biz şu işarışını tağı da nığıtırga Rabbimizin rahmetinden ümidimizni üzmeyişe her minut, her mizgil dualar olurga, bundan dış küplep hamd seneler eytirge, tövbe istiğfarlar kılırga deyişli muhtarı cemaat. Bizning Kur'an yol ko'rsatuvchimiz. Onun her ayeti bizning işin ko'rsatma. Eğer biz mana Allah Kur'an'ga müracaat etse, ko'nglimizga tinchlik topar edi. Alimlerimiz havifde düşünkülükке birilgen vakitlarda 3 ayet bilen amel kılırga takdim eder. Onlardan Arap deyik. Ya eyyühellezine amenu ista'inu bis sabri ve salat innallaha ma'as sabirin. Ey iman getirmişler, sabırlık hem namaz başa Allah-u Teala'dan yardım sorağız. Hiç şüphesiz Allah'a sabır etmişler bilen. Alimler, elge ayetteki as-salat sözü dua kılığını bildire deyip anlatkan orunlar var. Şuna da elge ayetten anlavızca birine dua, namaz, sabır etu varsa da birge örülüp var. Şırıkları ayette Rabbimiz bulay etmeydi. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Ey Resulüm! Bizge Allah'ın yazganından başka asılda birini girmez. Ol bizning yapılışımız. Müminler Allah'a gına tevekkel etsin. Eğer adam balası bu ayetini dolayısıyla Allah, onun boyunca amel kılsa,
бу аңа тормыштагы төрле вакыйгаларны Раббыбызның тәкъдире дип, нинди очракта да тынычлык сакларга һәм бу сынауларны кабул итәргә ярдәм итәчәк. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһны искә алу, мөмин кешесенең күңеленә тынычлык салу хакында Коръән-и Кәримдә болай дип әйтелгән: "Әлләзина аману ва татмаинну кулубухум бизикрилләх, әлә бизикрилләхи татмаиннул кулуб." Алар иман китергән һәм күңелләре Аллаһны зикр итү белән тынычланган кешеләр. Күңелләр Аллаһны зикр итү белән тынычланмыймы? Әгәр адам баласы шушы 3 аят белән гамәл кылса, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аның калбенә тынычлык салыр, рухын ныгытыр. Кызганычка, кай вакытта шайтан васвасәсенә бирелеп, Раббыбызның рәхмәтле, күдрәтле, ишетүче, күрүче дигән олуг исемнәрен онытып, күңелләребезнең тынычлыгын югалтабыз, төшенкелеккә биреләбез. Бу хәл безнең үзебездән дә, якыннарыбызның да, әйләнә-тирәдәгеләрнең дә тормышына уңай тәэсир ясамый, билгеле. Шуңа да бурычлы вакытында иманыбызга таянып зикрдән аерылмыйча эш итсәк иде. Бурычлы, хәвефле вакытларда тынычлык саклау ул пәйгамбәрләр юлы. Аларга төрле авыр сынаулар, югалтулар килгәнен беләбез. Бер вакытта да Раббыбызның рәхмәтеннән өметләрен үзмәүче хузатлар бүген безнең өчен үрнәк булып торалар. Шулай ук, Раббыбызның кулларының үзенә мөрәҗәгать итүен, ярдәм соравын яратуы хакында да онытмасак иде. Кызганыч, бик еш без алар хакында онытып җибәрәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгалә уянучан, юмарттыр. Кулын күтәреп дуа кылучының кулларын буш калдырырга уйла дип әйткән. Карагыз. Һәм Раббыбыз үзе Коръән-и Кәримдә болай дип әйтә: "Ва кала раббукум уд'уни астаҗиб лакум." Миңа дуа, гыйбадәт кылыгыз. Сораганнарыгызны үтәп, сезгә җавап һәм савап бирим. Әйтә Аллаһ Тәгалә. Бу вакытта белән Раббыбыз безгә дуаларыбызны күбрәк кылырга чакыра. Безгә сез сорагыз, җавабы миннән булыр дип мөрәҗәгать итә. Димәк, безнең бурыч Раббыбыздан сорау, дуа кылу. Кеше никадәр ешрак дуа кылса, Аллаһ аны шул кадәр ныграк ярата, моны онытмаса иде. Дуа кылу белән бер рәттән күпләп тәүбә истигъфарлар кылуын мөһимлеген дә онытмасак иде. Чөнки еш кына килгән бәла-казалар, сынау да безнең кылган гөнаһларыбыз өчен җәза да булырга мөмкин. Мөмин мусульман кешесе бер кайчан да Раббысының рәхмәтеннән өметін үзми. Раббыбыз изге китабында: "Я үз үзләренә каршы зарарда булган кулларым, Аллаһның рәхмәтеннән өметегезне үзмәгез. Чөнки Аллаһы ширктән тыш барлык гөнаһларны да ярлыклый, һичшиксез ул гөнаһларны күпләп гафу итүче, рахимле" дип әйтә. Абдулла бин Аббас радиллаһу анһу тапшырылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям болай әйткән: "Берәү бик еш тәүбә истигъфар кылса, аңа Аллаһ Тәгалә кайсы авыр хәлдән чыгу юлын күрсәтер. Һәр бурычын җиңеләйтер һәм көтмәгән җирдән ризыкландырыр." Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге кийинге шартларда һәрберебез файда китерә ала. Бүген безнең тағаларыбыз, изге гамәлләребез, биргән садакаларыбыз да әһәмиятле роль уйный. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Садака кешене 70 төрле начарлыктан саклый." Һәм мөхтәрәм җәмәгать, шушы күпкә хадискә Пәйгамбәребезнең яратуда һәм мәрхәмәтле булуда мөминнәр бердән сыман. Әгәр аның берәр аксасы авыртса,
қалған ағзалар да ауырлық кешірі һәм ұйқыдан қала. Деген хадисіне таянып, Татарстан Республикасы мұсылманлары диния нәзірді махсус операцияда қатнашушы ватандашларыбызға ярдәм итүенә иғлан итте. Кемнең ярдәм итәргә мөхтәрәм җәмәгать теләге бар икән, диния нәзірәтенә мөрәҗәгать итегез. Мөхтәрәм җәмәгать, альхамдулиллах, в эти дни мы переживаем большое испытание, пришедшее в нашу страну, в нашу республику, в наши семьи. И это испытание вызвало у нас тревогу, тягостное чувство. Конечно, каждый из нас очень уязвим и с тревогой воспринимает происходящее. Но мы, верующие, должны понимать, что милость Аллаха велика, что все плохое и хорошее, что есть в нашей жизни, исходит только от Всевышнего Аллаха Раббуль Изза. Да, это одна из основ в то, что мы веруем. Это наш иман, и он от нашего Господа. Вера – важнейшее понятие, отличающее верующего от неверующего. И тот факт, что мы мусульмане, накладывает на нас определенные обязанности и ход мыслей в моменты испытания. Мы люди беспомощные, постоянно нуждаемся в Аллахе. Таково наше положение. Любое испытание, беда, сложности в жизни – лишь напоминание об этом. Аллах же милостивый, милующий, оберегающий и опекающий. Ни одна тягость не причинит верующему вреда без воли на то Аллаха. И вообще ничего не произойдет без воли на то всемогущего Творца. Ни один листочек не упадет с дерева, ни одна пылинка не сдвинется со своего места, если этого не захочет Аллах Раббуль Изза. В Коране говорится: скажи, о Мухаммад, нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом. Он наш покровитель, поддерживающий нас и дарующий победу, и пусть лишь на Аллаха полагаются верующие. Поэтому в любые жизненные моменты верующие, мусульмане уповают на Аллаха, доверяют Ему свои дела. Господи, я не знаю, что ждет меня впереди. Я испытываю трудности, мне тяжело, но я полагаюсь на Тебя и нахожу утешение в Тебе, как ребенок утешается в объятиях матери. Господь мой, милостивый, милующий, заботящийся обо мне, помнящий меня, создавший меня, не оставь меня, говорят верующие. Этим упованием утешаются наши сердца, а душа находит покой. Вспомните хадис, в котором сказано, что сильный верующий более любим Аллаха. Речь не идет о физической силе. Аллах любит стойких, неунывающих, преодолевающих и терпеливых. Испытания были также неотъемлемой частью жизни пророков и посланников Аллаха. Если люди, которые подверглись большим испытаниям, чем они, но их стойкость в моменты сложности указывает на их крепкую веру и упование на Всевышнего. Распространение спокойствия в часы тревоги – это сунна пророков. Посмотрите, Якуб говорил своим детям, Якуб алейхиссалям: и не теряйте надежды на милость Аллаха, что Он избавит своего раба от трудностей и одарит благополучием. Ведь отчаиваются в милости только неверующие. В это неспокойное время мы должны укреплять эту веру, не отчаиваться в милости Всевышнего, быть в молитве и шамарахман каждую минуту, каждое мгновение. Не забываем, что мы являемся верующими. Наряду с молитвой мы должны помнить о том, как важно совершать покаяние, потому что часто случающиеся бедствия могут быть и испытанием, и наказанием за наши грехи. Но верующий человек никогда не отчаивается в милости своего Господа. Ведь в Коране говорится: «О мои рабы, не отчаивайтесь в милости Аллаха, ибо Аллах прощает все ваши грехи, воистину Он прощающий, милующий».
И в хадисе перед Абдуллой ибн Аббасом, ради Аллаху, говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто часто раскаивается, тому Аллах укажет выход из любого затруднительного положения, облегчит всякую тревогу и дарует пропитание, где он не ожидает. Мухтарам джамаат, нам пора серьезно подумать сейчас, сегодня. К сожалению, в наше время прохладно относится к словам, сказанным Всевышним Аллахом, наставлениям пророка, советам наших ученых. Поэтому именно сейчас мы можем остановиться, задуматься и, иншаллах, почувствовать себя истинными рабами Создателя. Мухтарам джамаат, в сегодняшних напряженных условиях каждый из нас может извлечь для себя некую пользу. То есть через наши молитвы, добрые дела, иншаллах, милостыню. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: садака защищает человека от 70 видов зла. И вот сегодня Духовное управление мусульман Республики Татарстан объявило о сборе средств поддержки соотечественников, участвующих в специальной операции, и желающие помочь могут обращаться в Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Мы же молим Создателя о неспосылании блага нашей стране, иншаллах рахман, терпения, стойкости всем нам. Баракаллах. Аля инна ахсана калами ва абли ан нидам калам Аллах аль-Малик аль-Азиз аль-Алям, кама кала Аллаху табарак ва та'аля фил калам, ва иза курика аль-Кур'ан фастами'у лаху ва анситу ла'аллакум турхамун. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.